Nganain huanain, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asin tanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy huanay. Isu nga awan aasin son ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot tararamidag no di kat panaginot? Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Nga may dilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo akirmot. Kahit kasano nga raw da may saganaan ta ti panagbakad ken panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso kadata. Narigat ti mangnamnama kadag iti anak ta. Kababay. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangantakid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakaslad doon kan dunya. Ayan tay natanga day tilamisaan aya. Tay sun tilutwek. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Isa di ka basta mangalay ti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimot, panaginot ter aramidag, sana panagimot. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapuan pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. May balis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin nak, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mo't. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo't ti pinalingkim. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano pilitak ngalan. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yimot na ay madimot to na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo. Ay, kasta nga ron ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Paset nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananuam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakabaw.
Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibangko. Yagmaw ta, siyak ti mapan mangibangko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya ta mabantayak ang naimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay, tabangko ka nga road. Saan? May mayat iti balay apang idulinan ta iti kwartata ta mabantayan ta ang naimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya ngagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw. Agin ino taklaang. Barayo boy nga minjay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo takasapulan. Una, ngam agsida kayo mat iti nasustansya Uwintaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga ti awan urnong na. Nang runan mo kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang. Lalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Isa narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Isa masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan, tadabit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanakaw. Madlaw nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana ijay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidep-dep pelan may itin na poy. Anya? Uray kumano palubusan na ngagluto iti sidak nga uray puro anateng lang. Hangam kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutunto ugali siya amayaw na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay sana tagungat. Kan di na kaya ta makipanganak iti sabali. Tanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay sana na nasayatikas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan niyo nga mawamadangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na pawi. Kanantantaw no pangaldawain. Kaya saan tantumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pableng. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rugbiit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan diti balayoy. Ay na, di na kaya, Taldo.
Mangyawid kayo itong aron iti masida. Tapno adda sida inyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Jay labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas day jay. Ay, inlako kon. Aniya? Apay nga ikintad dyan naktaday dyan si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay kat nakita na. Di imbaga kalakaw ay ginatang na matadagaws. Sa nabalik, sa inayon ko iti urnong taday jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Uwanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman bakay. Agyaman rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gistay ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Kitubay tayabak kanon iti tangatang. Dandani sumangpat iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbagta riniing nak bakit? Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Aniya? Ay kat, agkararag ka ngamin sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na di bakit? Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagamot. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta. Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na yatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kisama nay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ako, intangaro di bang kuday Delikado, no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay saanan, usarin ta day taoy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay lang di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pala ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Uwan nga roda, mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw ang mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan? Padasin ta magtagbiag akas ladon kendon ya. Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may nakayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan nakman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa yaman lagip mo ti anniversary ta. Ay,
Maliplipatak pa'y kay dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Gumatang ta iti litsyon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadangarudan kwartata. Anya, Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Takalpasan na. Inta gumatangan iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alit yung daytan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siya tatang. Ewan, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldawan. ay pableng, gusto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Wanay, agring ka ma. Wanay. Apay ay alakay. Ay, nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Unay ti ulog. Apayan ngay. Ay, tsaka makagas. Kaputi, nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko, Anya? sakit. Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan mo saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyos Hospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na hospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yo. Juan Brenda, langagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. Adda sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnongan ti bataw di tatyam mo. Nana. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itid makanat ngay. Nagbasit mait. Kananya ta si Dak. Puraw anatag. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin na fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin na nasamit bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastoy. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't gahayaman ti may parit. Kasalo ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastoy. Pagagas mo malaang ati urnong wakwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay, gapoy tinalabos sa panagtip-tipid mo, nadaan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide je babalay dagiti anak ta.
Isu ka day atong galpan na nga ni day kat rumrumwar ka bakit? Wan, tadyak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamala taglak kami ti kasta nga aramid mao. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam, Juaneng. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no ti balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngam bawal kan kalakay. Iso di ka umayan. Tamang ano masulisog ka mga niti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinuto ka natag. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka na ma. Kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta iso tingkat gatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugay mo, Pabling. Please like, share, and subscribe. Thank you.